Interview an nei laia CNBC reporter le President Putin tein kara thirthleng hian soi alo American CNBC reporter chelo tak Henry Gamblin chu October ni som pathuma Energy Forum session Moscow neya moderator atangin he huna hian President Putin ma akhosak dana le chezia a soi akai hat mai reporter chelo tak Henry Gamblin kumsom thumpu komi chuan Russian President Putin interview nei la hian hor her zongin a cheivel ti shirania zona apek zonga atak sa che dan vel chu mu mai rual lowin nulat tlangwana lam a hoi nge ti Gremlin Ron TV chuan apu ani he tirhleng chungchanga hian Putin chanchin thelar tu ber pakhat Vladimir Solovey chuan Russia News pakhat channel kalhlangin CNBC reporter demna le sena thu athe darzui ti shetani Vladimir Solovey sedanin reporter Glembi hian President Putin chu hurher zonga chai fiam tumin interview line arilu roi pen atum ti atar langbok clear tu te sedanin Henry Gambling hian ake ada du dan le achizia tang hian Putin chu hi be atum thlat nin an soya Putin an zona achang mek line aleite achu khuma ase khum zo ti han soi lang bokani Glembi chuan Putin interview anei puituk maya Instagram lama Russian newspaper fake malama Putin ma a hur her zonga akhosak dan le akeda dan thlenga achuan thujek chu kengin a post soi bokani State TV lamin antarlan danin Putin point reporter chu Melcha le dom tin trong kam choin afrak zoi venin antar langbok hei mai hial nilo reporter Gambli chuan kek Putin mel chuan na a then te hnen atanga adon chu social media lama a share zui bokani heng a khosak dan le a chezia te atanga chutin CNBC reporter hian Russian President Vladimir Putin chu hurher zonga chai le angai tona hroi koi atum ngai ti Russian State TV chuan atar langa natakin CNBC reporter Henry Gambli chu demna thu an chua zui bokani footballer lar pani te hian an ball boot da train puitling film an lu chila an lotling lo chuang ho lo football khelle puitling film industry chu thilin tu ha lo tak le soi kok ngai na om lo khopa thilin me lo ani kan ti thai ome mitam jok chuan football khel thiam te den mon chu kan ot thawinarin om in fiam na khovela ro po football khel thiam te chan chu a hlongoi ngoya an sum lo chote la nep lo tak ani bok ma se heti la hian khovel huwa pa in khel thiam Denny Mountain le David Lavenela te chuan an buan khai te tia puitling film industry an lu chin dei thung Denny Mountain hi patau thang thatak mai nin a hun laya Southampton player Traber te jingami an nge puitling film lam alu chil nu po hian Mountain hian fence langa reng thawa a ming chu adai chong ho lo huna kal zela kumsom thung le pasari mi lek anin Britain rama puitling film chang tu lar berle sum lo hnem bera ai lang kai theiani puitling film industry lama alu don po hian anu le paterem tina ala hlap nge ani deniang bokin Italian Devin Lovenela po hian in film na football khovela rotlina changve boka ASD Caldio Pomigliano tan Sergio Dia akhel thina alo le lama alung oizan lo owangin aizon na football khel chu achol sana kumsom ni palimi ani line puitling film industry lama amit alen vele ta ani Lovenela hi puitling film alu chil no po hian ahmenga lar hlia khovel puitling film star mi sang thum thlan cho zinga telin camera ma island ve zakzaka ahna ero field chunga football khel nen chuan adanglam le ti asoyani puitling film industry om chung hian teima ka tul thole thori ma tul thua soi ve na sa football a hoisana wang hian sumlama lo ane ho lova asum mu chu apung na sa zokani news station chuan live news an pon mek line puitling film an pe chok pal lo US Washington KREM news chuan live in Khomdan report a pek mek line a background lama puitling film ati chok pal lo ti shetani
tiangarin lo taka puitling film an pek chua wang hian KREM News Washington chuan clear tu te hne na ngeidam an dil nge ni clear tu thenkhat chu he puitling film awang hian an thinarima a thente ro an nui aza hle thung KREM News in puitling film a pek chua lai chu news an chor point alo hre thoi ni ngei turani thilfel zan lo om niin a hria a hnuah clear tu mi pui hne na tangin zona adong na sa hle bok Spokane City Police Department chuan October ni sompore thotan ni tu khan thu chu asiamin mi pat mai chen na lan na video le thlak te chu thil thalo tak ani thu soin US khole tui mi tha tak tak te hne na tangin kol andong na sa hle ti an tar lang bok meteorologist Michael Libers chuan khulum le vot in thlak dang lam dan weather ke noi zona chu a chang mol mola a hnung lam screen lian a kau ki chung zona tak mai chuan puitling film chu a chuak mol mol bokani he thilthleng dom lo tak awang hian KREM News chuan clear tu mi puita hne na ngeidam an dil mol mola hengang thil hi a tlen nun to lo na thei top chua anin tiamani abial passport agent Rich Paul tona singer chelo edili alwang liam tholeni zan khan Los Angeles Staples Centera singer edilis le abial pa Rich Paul te chu him taka an chua dun lai mu ani Paul le edili te hian hemizan hian Golden State Warrior le LA Lakers te in khel an clear duna Golden State Warrior chuan LA Lakers chu 1-1 in an hne nge singer lar kumsom thumba thuma upa edili le sport agent Rich Paul te hi me thlaliam ta atang to khan anin kara soineu neu alo om to a NBA season game opening match lim takin an clear dona he huna he role lovin edili chu a lim ti a mel le chejia a mu thayani he huna hian singer edili hi a in che chelo le leader ke kortot hain abial pa Paul ma chuan a lim khermai zami te loman sang tak mai lo dong to Grammy Award winner singer edili hian a single tharber easy on me chu mani lok khan ati choka he ala thar hian record a break ngal panga alar vet le an pan hian chodun ma hian American voguidin akomna edili chuan abel pathar Rich Paul nen anin mangai thule an lim dun thu chu alo soilang to bokani edili chuan tuna abel pa chuan akher zele amangai ji thu chu a soilang tel boka atana mi hlu tak le thian thatak ani tel bok tin asoya ani anga ngai zong fel le mi kher tu hi talatong lo tin edili chuan asoi chok hial bokani